موعد رانديفو appuntamento appuntamento معطل in ritardo in ritardo بكري جاي قبل الوقت in anticipo in anticipo وقت الذروة الزحام orario di punta orario di punta استراحة الغداء pausa pranzo pausa pranzo نوبة الليل turno di notte turno di notte إذا كنتي جاي معطل عيط وقول scusa sono in ritardo per l'appuntamento scusa sono in ritardo per l'appuntamento